mfite randevu y'uno munsi kujya kwa muganga. None urabona badusenya ibintu biri hanze, nta muntu mfite nsigira umwana. Yo kujya kubyara. Randevu kujya kubyara uyu munsi? Yego, kandi ibintu byose biri hanze, nta muntu mbisigira. Inzara iranyishe. Abana bacu barimo baranyagirwa. Abana bari kunyagirwa. Abana barimo baranyagirwa. Uyu si umwana arimo kunyagirwa. Umusore arimo kunyagirwa. Ntabwo ari umusore. Tutaba mu giti nk'inyoni badufashije koko tukabona ahantu twikinga. Abandi bahawe ingurane, abandi bahawe amafaranga, aha haruguru hose hahawe amafaranga. Twebwe ngo turi munsi y'umuhanda barahashaka, niba bahashaka niba hafata ariko bagira aho batwerekeza. Bibaye byiza haboneka ubufasha bwa leta, kuko umuntu w'umubyeyi bo biba ari ibindi. Nubwo natwe bari kudusenyera, ariko ntabwo ikibazo dufite ntabwo gitandukanye n'ikiwe, ntabwo ari bimwe, ntabwo twabigerekeranya, ntabwo twabisanisha ngo bise. Yego twese turababaye, ariko ntabwo tubabaye nk'ibyo ababaye. Bibaye byiza leta yagira ikimufasha, akareba ukuntu yabigenza, akareba ahantu aba, akabona haba ahasiga n'uwo mwana yapfushije umugabo rwose, nta n'amezi abiri ashize amushyingiye.